Hi guys, jirra jirtu Oromoo koo qaalee bakka jirteetti nagaa rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Warroonni maatii kiyya taatan guddaa galatooma. Warroonni Najjaat tiivuubiif maatiin taane immoo subscribe gochuun maatii naaf ta'a. Like share hin dagatinaadha. Viidiyoo jechuudha haalan barumsa guddaa qabu. Ilma namaatiif faayidaa waa isin barsiisuu danda'a jedhe tokko afaan Amaariffaa gara afaan Oromootitti isinii hiikuu barbaade jechuudha. Ammas viidiyoo haaraa wayii qabadhee dhufee jira. Barumsa guddaa irraa barattu waa guddaa irraa beektuu jedhee waan yaadeef viidiyoo kana isiniif fidee dhufee jechuudha. Akkasii obboleettiin tiyyaa rakkoottiin guddadhee haati koo daa'imummaatti narraa aduuti ammoo haati biddeenaa koo kanan haadha kiyyaaf of duuba deebi'ee hiyyaannee kunuunsitee na guddifteen qaba. Waa hedduu jettee seenaan isaa dheeraadha. Hanga dhumaatiitti kutaa tokkoffaadha. Kuni kutaa lammaffaan illee itti fufa jechuudha. Hanga dhumaatiitti na hordofaadhaan isiniin jedha. Wanti biyya keenya keessaa hedduu tokko ulfaata dubbachuuf nama dhiba jechuudha. Dhugaa rabbiin biyya keenya biyya nagaa haa godhuu hin jedha gaasumaani. Maaliif jennaan kun hunduu wanni ta'aa jiru eessatti magaalaa Finfinnee keessatti. Nullee guyyaa biyya ormaa keessaa galle qubannaan keenya bakka san. Namni kun waa hedduudhaan dogongoramuu danda'a. Sanaafuu barumsa isiniif ta'a irraa barattanii jedhee waan yaadeef jechuudha. Waan kana isinii fidee dhufe. Kanaaf hanga dhumaatiitti na hordofaa isiniin jedha. Laayikiin dagatinaadha. Sheernaaf gochuurra hin dagatinaadha. Galatoomaa isiniin jedha. Mee viidiyoo kana itti fufnee walumaan dhaggeeffannaa yaa dhaggeeffannu isiniin jedha. Fayyaa nagaan nabina. ስለገባኝ ቀጥታ መገናኘት ጀመረ። ሻይ ቡና ማለት ጀመረ። ያው በትውውቅ 2 ዓመት ነው በመገናኘት በፍቅር ማለት ነው። ከዛ በኋላ 2 ዓመት በኋላ ወደ ትዳር የገባነው። በትዳር ስንት ጊዜ ቆያችሁ? በትዳር 4 ዓመት። ያ ማለት ከተዋወቃችሁ 6 ዓመት ማለት ነው። የሚገርም ነው። እንደነገርሽ ባዛር ላይ ነው የምሰራው ነው ያልሽኝ። ባዛር ነው የምሰራው። ነጋዴ ነኝ እና አገር ወጣለሁ። በቃ ቢዚ ነኝ። በአጠቃላይ የኔ ህይወት በቃ በስራ የተመሰረተ ህይወት ነው ያለው። ከልጅነት ጀምሮ በቃ ለስራ ያለኝ ፍቅር በቃ በጣም ደግሞ በጭቁን ስላደኩ በልጅነት ስላደኩ በዛ ላይ በጣም የኔ ፋሚሊ ላይ በጣም የከፋ ነገር ስለደረሰብኝ በቃ ስራ ላይ ነበር። የልጅነት ህይወት ነው ያላየው በስራ ነው ያለፈው። አባቴን በጣም ይበድለኝ በጣም አባት አለ ቁጡ ነው የሚባል የኔ ደግሞ በጣም ምን ልበል ቃላት አጠራም ነው አሉ ጥሩ የሚባሉ አባቶች አሉ። የኔ ደግሞ አባት በጣም ጨካኝ አረመኔ አባት ነው። በጣም ይበድለኛል፣ ያሰቃየኛል። በጣም ብዙ ነገር ነው ያደረሰብኝ እና እዚህ የተነሳ ብቻዬን ነው በቃ ለስራ ከልጅነት ጀምሮ ማልሰራው ስራ የለም። በቃ ማልሰራው ስራ የለም። ይሄን ሪል ላይፍ ነው እንደው አይቻልም። በቃ በስራ ነው ህይወት ሁሉ የተመሰረተው። እናቴ በልጅነት የሚወጣው ሶሪ ከታም ማደላ እግዚአብሔር ይመስገን። ደግሞ እናቴ ብትሞት እንደ እናት ሆነ እንጀራ እናታለች እንደ እናት በቃ እንደወለደች በቃ እንደ ራሷ አመጣ እንደወለደች እናት ሆና ነውና እኔ የምትንከባከበኝ ሁሉ እና እግዚአብሔር ከሰው ጋር ለማለት ነው። መልካም በጣም አሪፍ ነው። አሁን እሺ ከባልሽ ጋር ምንድን ነው ልታረበሪበት የቻልሽው ምክንያት ነው? ባለቤቴ ከሆነ ጊዜ በኋላ በጣም ያስፈራ ሰው ነው። በጣም በቃ ለየት ያለ ሰው ነበር ማለት እንዴት ልበል እኔ ተጠራጥሬው ወይ ሌላ ነገር ያደርጋል ብዬ ማስቤ ሳይሆን በቃ ለየት አለብኝ። በቃ እንዴት ልበል የሆነ መደንገጥ ስገባ የሆነ ነገር
እንዴት ነው እንደ በፊታችን አሁን ለምሳሌ እኔ ብዙ ጊዜ እንደነገርኩህ ክፍለ ሀገር ነው የምወጣው እና ከእሱ ጋርም ጊዜ የማይኖረኝም ጊዜ ይኖራል እና አጋጣሚ ባለችን ጊዜ ከእሱ ጋር ለመወሳሰብ በድንገት የሚያስፈራ ነገር ፊቱ ራሱ በጣም ማስፈራቱ ላይ የጀመረልኝ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። በቃ ያስፈራል። በቃ የሆነ እንደ ሌባ ነው የሚያደርጉት። በቃ የሆነ እንዴት ነው ሌባ ሰርቆ የታወቀበት የሚመስለኝ በተፈጥሮ እንደዛ ነገር ነው አክሽን የሚያሳየኝ እና ይህ ሰውዬ ምን ሆነዋል ምናምን ሊዘርፈኝ ነው። በቃ የሆነ የምትጠራጠሩ ነገር የለም። ለምን እኔ 2 ቤት አለኝ። አንድ ኮንዶሚኒየም አለኝ፣ አንዱን ደግሞ በእናቴ ስም ያለው እና ወላውላ እኔ ስሰራ የምሰራውን ገንዘብ ግማሹን እንኳን እሱ እንዲጠቀም አደርገዋለሁ። በቃ የቢዝነስ ሰው ነኝ። በቃ ህይወቴ በቢዝነስ ህይወት ውስጥ ስለተመሰረተ በቃ ስራ እሱም እንዲሰራ ነው የማደርገው እና በቃ የሚመስለኝ በቃ የሆነ ነገር አድርጎኝ የሆነ የሚጠፋ ያክል ነው የሚመስለኝ። በጣም በቃ ብቻ ይሄ ማለት ከመጀመሪያ ነው አይደለም። አሁን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የመጣ ነገር ነው። በፊትማ እንደዚህ አይደለም። ለምን ብዙ ጊዜ እንደውም በፊት እንደውም ለምን ይሄንን አገባሽ አንቺ ትልቅ ሰው ምናምን አንቺ ገና ልጅ ነሽ ምናምን ይሉኛል። እንደውም እኔ እንደውም ትልቅነቱ ለእኔ ጥሩ ነው። ትዳር ላይም ቢያንስ ላይፍን ያየ ነው፣ የበሰለ ሰው ነው። እድሜውን ገፋል ቢልም ቢያንስ እንኳን እኔ ወጣ ምል ሰው ብሆን እንኳን የሚያረጋጋኝ ሰው ነው። ገባ እና ለትዳር የሆነ ሰው ነው። በቃ እድሜውን ትልቅ ቢሆን ለእኔ ተስማማኝ ነገር ነው። ልጆች አልወለዳችሁም? አልወለድም። ያው ለምን አይባልም እንደው ላለመናፈልጋችሁ ይላሉ ብዙዎቹ። ለምን አልወለዳችሁም ምናምን ብሎ ይለዋል። ግን እኔ ከኔ ይሁን ከእሱ አላውቅም። ችግሩ ግን መውለድ ፈልጎ ነበር። ግን ከኔ ይሁን ከእሱ አላውቅም። መልካም። እሺ ጎረቤቶቼ በጣም ነው የሚነግሩኝ። ከሌ ትገባለች፣ ከሌ ትወጣለች ምናምን ብዙ አይነት ሰው እንደሚገባ እንደሚወጣ ቤቴ ውስጥ በጣም ነው የሚነግሩኝ እና እኔ ያንን ጊዜ ሰጥቼ አልሰማቸውም። ለምን በአይኔ ማየት ነው የምፈልገው። ገብቶኝ ያንን ነገር እውነቱን ውሸት በአይኔ ማየት ስለምፈልግ በቃ እናንተ የምታደርጉልኝ ነገር ሳሎን ውስጥ የሚገባ የሚወጣውን ሰው ካሜራ ገጥማችሁ እንድታዩልኝ ነው የምፈልገው። መኝታ ቤት እንግዲህ ደግሞ በጣም ነው የሚደብረው አይደለም። ያው የኔም ገበና አለ፣ ልብስ መቀየር አለ፣ እሱም አለ። አንቺማ ትሄጂ የለ እንዴ? አዎ ግን እኔ መጀመሪያ እናንተን አመቻችቼ ቤቱን ካሜራውን ቤት ውስጥ መጀመሪያ ማስገባችሁ ነው የኔን ገባ ከመሄዴ በፊት ያንን ነገር ማመቻቸት አለብኝ እና ሳሎን በቃ የሚገባው የሚወጣውን ሰው ብቻ ለማየት ነው። ከሚነግሩኝ አንጻር ቦታ ስላልሰጠሁኝ በአይኔ ማየት ነው የመረጥኩት። ገባ እና ሳሎን ውስጥ ነው የፈለኩት፣ መኝታ ቤት አልፈለኩም። በቃ እንደዛ እናደርጋለን። ችግር የለውም። በአንቺ ምርጫ ነው። ያው እኔ አይደለሁም መጥቶ የሚገጥሙ ልጆች አሉ። እነሱ የመብራት ቆጣሪ አንባቢ ሆኖ እንደዚህ መስሎ መጥቶ የዲሽ ሰራተኛ መስሎ መጥቶ ይገጥሙታል። የቤታችሁ Hi guys, jirtu Oromoo ko bakka jirtanitti nagaa rabbii simbira jiraatuun isiniin jedha. Viidiyoo hanga ammaa wanni ani waraabaa tureef ka hin dhageessanii anillee hubadhee isiniif hiikuun qaba. Guutummaa isaattillee yoo ta'u baate amma hubadheella amma tokko warri dhageessanirree ni dhageessanii warri afaan Amaariffaan dhageenye immoo kun afaan Oromootitti isiniif hiikuufan jira jechuudha. Waan jette obboleettiin teenya tuni daa'imummaarraa ka'ee miidhamaa sanan malee umurii daa'imummaa haala namni daa'imummaa keessatti waa hedduu dabarsanii beektanii waan sana dabarsee hin beekuu jetti. Waan sana hunda dabarsee hin beeku. Ummaa armeentii daa'imummaatti narraa duute ammoo rabbi galanni haa ga'u. Haadha biddeenaa gaariillee argadhee jira jetti jechuudha. Haadha biddeenaa haadha tiyya bakka naaf buutu argadhee jira jettee mana laman qabaa jettee kondominiyeemii mana laman qaba jettee wanni tokko maqaa haadha tiyyaatiin jira jettee yeroo hunda abbaan manaa kiyyaa ni rifataa tasgabbaa miti nin sodaadhaa na hatee deemuuf ifaa kanan jedhu iddoo takkan cannaqama namni alaanatti himaa akka dubartiin dhuftee baatu jetti. Garuu amanuu hin dandeenye nama kanaan erga wal barree waggaa 2 booda gaa'ila adeemsifannee jetti. Amma garuu erga gaa'ila adeemsifannee waggaa 4 guunnee waliigalatti waggaa 6 nama kana waliin jiraannee jirra.
ani bakkan itti isa argee iddoo baazaarititti naggaadeedhaanii jetti ni beektan egaa nama waa nagadu naggaadedha biyya keessa sin taa'u biyya alaatis nin baha waggaa 8 dura biyya hambaatan ture achirraa illee dhufee biyya kana keessa hin teenye jetti itti fufa viidiyoon hin teenye dhufnaan illee karaa hojii kootiitiin galee sanarraan abbaa manaatis argattee waa hundaayyuu ta'ee jira mee ammaa booda kaameraa naaf galchaadha abbaan manaa hiyyaa natti hin tolle duraan akka kanaa miti akka nama hattuu rifataa fuula isaatiillee irraa illee gammachuun natti mul'atu nazarafee deemuu fiifaa kanan jedhu shakkiin qabaa jetti kanaafuu kaameraan galee warri ollaatis dubartiin dhuftee deemti naan jedhaa jiran waan ta'eef ija kootiin arguun qaba anarree kara biyya alaa ba'uun barbaada hin beektanii naggaadee biyya keessa dhufanii Dubaay irraa dhufanii fuudhanii gara biyyaatiitti deebisanii waan akkasii keessa hojjetti jechuudha mee viidiyoo ittanis ni dhufa ግድግዳ ያው መጀመሪያ ፎቶ አንስተሽ ላኪልኝ ምክንያቱም ስለሚለጠፍ ካሜራው እንዳይጠራጠር ከሌንሱ ውጪ የኛው መለጠፍ አካባቢ ቀለም የግድግዳውን ቀለም መስል ቀለም መቀባት ስላለበት ጥቁር ከሆነ ጥቁር ነጭ ከሆነ ነጭ እንደዚህ ስለምናረግ ቀድመሽ ፎቶ አንስተሽ ላኪልኝና ይለጠፋል እንዳልሽው ደግሞ ሳሎን ብቻ እናደርገዋለን እንደውም አሁን በቅርቡ የሚዘጋጅ አዳማ አለ ባዛርና ወደዛ እንደሚሄድ ነው የሚያውቀው ለሱ ነግረው እዛ እንደሚሄድ ነው ግን እዚሁ ነው መሆኑ ሆቴል ይዣለሁ እዚሁ ነው መሆኑ ጉዳዩ እስከሚያልቅ ድረስ ወደዛ አልሄድም ያው እንዳሰብሽው አይሆንም ጥሩም መጥፎም ነገር ሊሆን ይችላል ግን የተለየ ነገር ካለ ያው ስለምንደዋወር ቶሎ መምጣት አለብሽ ያንን ያው እየተነጋገርን እናደርገዋለን በሂድ መልካም ቀን ይሁንልሽ በጣም አመሰግናለሁ አንተም መልካም አዳማ ጀቴ ባዛሪቱ ጅራ አካናኒ አቺ ደሙኒ ቤካ ጀቴ አኒ አሞ ይኒሙ ጀቴ ሆቴል ቀበጤ ጅራ ዋን ተይኩ አሞ ዋን ከነሲናፍቱ ሙርተኒቲ አዳማ ቱሩን በርባዳ ጀቴ ዳለ ከነስ ዋን ጀዴ ዮ ቤክተኒ ቀለማ መና ከይቲ ነቲ ኬኒ ጀዳ ካሜራ ፊ ቀለሚ መና ቤቲ ሱን ከቶ ተው ቀባ ጀዳ አካናሚ ቤክነፍ ቀለሙ ቤከይን አርገዋንቴ ፈከይን አርጊኔ ቀለምኒ ግድግዳቲ ፊ ዋን ትፉፉሜ ወሌላ አላመቻ እኔ በጣም ነው የማመሰግነው በጣም በእውነት እድለኛ ነኝ እንደውም ቶሎ መድረስ ሁሉም ወረቀ በእውነት ሁሌም ያንተን ነገር ነው የምከታተለው ነው በጣም ነው የማመሰግነው ካሜራ ገሌ ራጅ ቹዳ ማሚቺ mana keessaan bahu online hojjeta yeroo hunda waan ta'eef namichi mana keessaa gadi bahu jechuudha manuma keessaa kompireetara gubbaa hojjeta maaliif inni mana keessaa hin bahu oolman isaa mana keessa kan inni dalagu laaptooppidha kun laaptooppii mana keessa gurguraa oole jechuudha viidiyoon akkanatti hin dheeranneef gabaabse meen ilaalla maal akka ta'u ba'ee jira deemee jira jechuudha deebi'a takka ture waan ho'aa dhuguu jaalate jedhanii ergammaatti inuma dhuga jechuudha kasifaa ta'uuf bila haasa'aa jira waa wayii bitee dhufe maal akka ta'e hin beeku akkasi kuno kiisii gurraacha waa bitee alaa bitee dhufe barrii banee jira waa ajaa'ibaa የእንጀራ እናት ወይም እናቷ አሁን ገብቷል salphinni dhufe gaagara amma gaa dubartiin tun eenyuun jetta nama guddoon fakkaattu nama kabajaa ወይኔ አገራችን ኑሮ ይከብዳል ታላንታቸው ለሚያይ ሰው ቢጨዋ ነበረ የእውነትም የልጅና የእናት namni dhufe kun eenyuun jettanii nama guddoodha nama jaalalaa deemtu nama salphinaa deemtu fakkaattu nama guddoodha eenyuun jettanii isinaatiin please warri afaan oromoo afaan amaariffaan dandeenye sagaleen koo viidiyoon koo isin hin darbin wallahi dhugaan isin hin jedha
amma namni kun dhufee jira inni kun hojii fidee waan alaa fide kana nama kana jira fuudhee dhoksuu barbaada ሜን ይላል ነበረ ከዛ በኋላ ነው ትንሽ የተቀየረው እውነት ለመናገር እኔም በመጀመሪያ ባየው ሰዓት ምንም የተረጠርኩት ነገር ነው ስታል የሆነ ነገር ይዞ ነበር ተቀምጦ ነበርና ያን አንስቶ እሷ እንዳታየው የፈለገ ይመስላል ወዲያው ነው ሄዶ ወደ ውስጥ አስገባው መኝታ ክፍሉን አስገባው Matia, uma pecado. Good now. Para. What? Ya nada. አዘራው እዚህ ጋር ሁኔታው የመከሩ ይመስላል እንደዛ እንዳለና አይተና ada film ora ya di beberapa namichi hedduu fedhan qabu ifamanaaf godhaadha namichi hedduu fedha hin qabu hin cinqamaa wanni kana dura booda ta'ullee waa hedduutu jira jechuudha garuu feestaalii ummaan teenya harkaa qabdu kana yoo yaadattan birrii baankii Itoophiyaatti yoo baaftanii yaadattan ta'e yeroo hunda feestaalii gurraacha namaaf kennama waan harkatti qabatu kun maali akkam gooti waliin itti fufnee ilaallaa jechuudha namichi hedduu takka cinqamee jira fedha hin qabu dhugaa dubbachuuf yoo irraa ilaallee ni ilaaltan irree fottaa ከዚህ በኋላ ያለውን ነው የማይመስለው እንጂ namichi rakkatee jira ይጣብሱታል እሱ ይሸሻል ጨማቋል እንግዲህ ግን ይሄ ሳይፈልግ የሆነ ነገር ውስጥ የገባ ይመስለኛል አንድና አንድ በጥቅም የተያያዙ ነው የሚመስለኝና ምክንያቱም ፈልጎ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም ይዛለት የመጣች ስጦታ ይሁን ትንሽ ሞላ ያለ ነገር ነው አየው ምን እንደሆነ አላውቅም እንግዲህ ሳይፈልግ እየተሸማቀቀ ሳይፈልጋት ነው አሁን እሷ ምንም በቃ የሙጥኝ ይዘዋለች አቅፋዋለች እኮ በቃ እንደ ፍቅረኛዋ ነው የሚያደርጋት አርግቷ akkasigaa namichi hin beektanii bukkeen jalaa siqaa jira dullattiin ammoo ittuma siqaa jirti wanni kun mee maal taatittanii shakkitu ani garuu birrii yeroo buukii keessaa baankii keessaa ba'u haala kanaan akka namaa kennamu harka dhibbatti hin beeka jechuudha waan kana kennitee fi harkaan irra deddeemuu eegalte ittuma siqnamee viidiyoo tokko siqsine ilaalla ayyee Ordat bakul sukuman umay jechuudha namni kun eenyu እንግዲህ
አንቺ ልትመኝ